Arugamanite ona athuri a kanitha kuria tungataga. Niki morania na athuri a kanitha. Yuzi fundi kamwetire. Ni fundi wa nguo. Yes. Oh, ni Seremana ni waba. Seremana ni waba munene. Uyo ni fundi wa nguo. Teira. Ni teira. Ni teira. Na ni arike raini yake etagwo Kamweti Fashion. Well, ni aganairwo ukoro you know hand tailoring ri. He is very good, he's hands on. Agotumira thuthi ni kutuika ni arenga ngoro ria agiri. Yes. Oguo ne fundi wina experience ya miaka mingi. Na gwakinya ni runo. Uri ake. Rwagireire. Ne fundi we witagira wira mwega. Riu ne kurakigita riri. Kwa yakwa ori ni kuretwo ina challenge. So ni kurete in numbers and even in the quality of delivery. Na niyo ikanitha nyingi kwaya ithaka. Igongora ni rihemaga muno. Muno ona ni gucagia nginya acirika. Yes. Na gatuika kanitha gatuika lively. Ndwe kuinana kuone kuhoya ke. Ni ukoraga nginya ta kanitha wanyu wa Catholic. The choir is very much part of the liturgy. Very. Yes. And it flows. Even in Anglican church choir ejegari ni thakaragia. Yes. Riu challenge yakwa ya gwafundika mwetiri ni ati matikona identity. They don't stand out in terms of uniform. Matire uniform. Matire marahota kumegia. Ni makoto macokania tubecera tukoto twikatia. Matire maraigania mbeca. Matire maraigania mbeca cia wikatia. Cia kugura uniform. Cia gutumiro uniform. Ona muno cia kwa ni gutumwo ituma. Muno ikoci cia gutuma. Special rugongo. Tondu ngihandu liwe ya kugura ni ukugia kindu gitagwo mosai. Marangi ni megutukana mae kuhanana. Turauga mwenda kuga ni bia turaria muge no cigutumwo ni fundi uyu. Umwe. How tiare atwaragiriria please. Tondu guku ni kanitha Ngai no thia na onda. Some things have to be dictated. Riu ni gwikoto kuna challenge. No recently he muthuri o wa kanitha ndakora ku rugongo we athuku mairo ku Nairobi ni aragetitwo harambe kanitha ndu kanitha no ndikire mihaka utanari nduri mihaka ya wewe muhindi wiu you can donate. Yes. Riu muthuri o gwetwo Kaigwari aragethie ku ena aratakia tatu omwana ni muwaria Ithiramu akimera kuria ndungatagari ni njitetwo kuri undu onake kiruta wira nao ona ni ekira akanju cia Ithiramu ria kwina maundu make mao. Yes. Aragethie thoko thuri tikaigwa ni uka tunekiria tureheire aramera ni gukite na ngiri ciakwa 500 ruhe ruge ni nyuma nageni ucio abatie kumagario nginya na ngemi. Yes. Ni nyuma nageni na mekunyumagalitira tutawira na ofia sara kuria Nairobi North Eastern na Marindi onao ni gwenda moke na makienjikiririe ngwanjia noyo gwitwo Imran. Imran ni muhindi. Imran ni muhindi. Yes. Ayoka mimi na burai sana wakati nyinyi naita hapa mimi hata kwetu wakati sisi iko mambo yetu taita nyinyi. Sasa ndugu yangu sema nyinyi taka tengeneza kanisa mimi sema kama Imran tabati ya nyinyi pesa 250,000 250,000 gami auga giri magana mere mafesta ni ndo mahe to kuo 250,000. Na mimi naita rafiki yangu kuja Ibrahim hata wewe sema kitu haye malaita Ibrahim mimi rafiki kabisa ya Gaigwa engineer Gubba sasa nafanya gasi na yeye sasa yeye Gaga aliambia mimi iko shida hapa kanisa nataka jenga na Mungu ni moja. Si kweli? Si Mungu ni moja. Sisi wote naomba na buru Mungu mmoja. Mungu moja. Sasa anakuja alikuwa maambe mimi
iko hii watu hii watu ya wimbo naitwa watu ya nini? Hii watu haba naitwa nani? Gwaya. Gwaya. Akasema Gwaya wako na shida ya urfum yao. Sasa mimi kama Ibrahim nataka sababu gaga rafiki yangu amesaidia mimi kutoka hata baba yangu. Nataka nijitole ninunulie watu ya Gwaya urfum yao wakae sawa. Sawa. Nani nagua fundi ya haba? Ado maraga Amari aruatia. Arori ya fundi wa guku ugituma. Ni Kamweti. Ata fundi gani? Fundi amesema nani? Kamweti. Majungaji takubalisha mimi nasimamisha Kamweti hapa. Mzee ni sasa. Aya Kamweti fundi gusha. Watu yako Gwaya yuko ngabi? Muriigana kwa master. Kwa muriigana. Turi othe tutuka thate wanu. Hata wanu. Iko kama 31 iko. Mimi kama Ibrahim. Nataka uone batia mimi bei ya kushona kila moto moja nguo yake ya Gwaya. Takuwa pesa ngapi kila moja? Yaje idhafu. Itakuwa hivi. Andika. Itakuwa hivi. 20,000 kila moja. Aya sawa. Mimi nitatoa hiyo pesa, tabatia Kamweti yote. Kila mtu 20,000 wa 20,000 watu wote pesa ngapi? Fanya 15, mimi nafanya bei mzuri. 15 sawa Kamweti? Haya sawa 15. Kila mtu. Yes. No hora kati. Hora vira. Yes. Leo ni hora tu wekiri. Guo Kamweti ni aratumire na tondu mbeca iraneanirwo kanithani kiamane kire ikarathi iko na atiri Kamweti ni arahinyiriirie mugeni uyu muno ali overquote. Yes, tondu na huthirite material maria ma ngore ria ya goro muno ri guo icio no ciokirio mundu ngirici inya riu hena 11 athuri akanda marauga atiriri citigo ihoero cieka kaundu kangi Kamweti arauga atiriri tondu mwako matikire marari. Yes, Kamweti arauga atiriri mundu mathogoranie na woria. Okay, niwe woririo thogora kana nenie chairman? No warugamirio king'ang'a-ini. Oririe atia tondu aririe ithweri? Oririe mundu fundi wa nguo no gukirugama u Kamweti no niwe akinjuria nguo igutumwo na mbeca cigana ngiamba ngimwira cigana 20 akiuga atia tuikaikurukie tugikinya ha 15 makiriania nao marianirie nao marehanirie na kanitha atiriri riu ha niho turanjia kurira Ora wakire king'ang'a-ini andu othe meho. Nie ne hunjagia goko. Nie kanitha. Makirianie na kanitha ko. Arehanirie na Kamweti. Ciringi 15,000 o mundu nicio njeteire haha. Anderiuma mwanengera. Guone yatumete riu. Wakone mugocirenga gicunji okorwo gitagio kia hinyari. Mukirengere gikenge-ini. Mwirengere. Simogune. To tini ndakirutira. Ni mone menye kiria ngucokia ke. Kanitha. Ode ndugamano. Arauga hau kanitha ina make matano guo. Membeca. Koratha 15,000 times 31 people. Yeah. It's a lot of money. Na yako murati. Ona tondu mbeca ici wonero guku ri. Enyura kiri ori enyura tiga kundu kundu kire nyura. Pesa rahani ya mutungatiri gwakwa. He uthi. He ngora yake. He coka ona magathi. Une mbia ciakwa uguo twarikanire tukibagiri na muorio ucio ngiri huo muregere nacio nie ndarihirie wira ona we ri
waku tondu we othia ogithoyaga mibaũ ri na nginya ni murutaira na cibo mukaia andu mitiri yendo ri uri urenda chairman kamundu ari getunye ruo kuria mwathani nake akiuga haki ikoro iku arauga mbia ciake anengerwo o uria arihirie. Yes. Nuna auria matakauga atiriri niona to ni nguthie mbere ya guthie mbere ona gari guthie mbere ti waira. He is spoiling for a case. Spoiling for a legal battle. Ni nguthie mbere na mwana mbia icio ukanitha ngaurugamira ha hau yeni tondu turagithii iguru ririku chairman rio tunyani kamutira ga 15 per head nengerwo bari. Yes. Nguo ithe ndiarehire ira na maraina nacio sande pass pango na ndikwenda maceki o ũguo acirutire ndeirwo aruti athire na ndikurosa yake thutha akiruta gikunja muna na banje kire thogithi-ini ni hayo kiria kingonie. Yes. Na nikara mundu ina miatha ici menye mukone ti ũguo maruga ati mukone hangiri 5 ikumi monjie mugutunywo ngitika mwiti atiriri cai guku gwito uma ciringi 10 ninjerete bururi undanaguriro cai kundu gwitoke biski 300 gakombe kindu kiendagio ria mwene kaja auga muri mafundi nyue inyo mwarehirie yatiriri mutitongorie kigongono Udika mweti. He is not relenting. He is not relenting. He is saying giride ke herio na ke ona ciringi wira ndarihirie na ndakuira 20 ngikuira 20 tukibage na mori ucio tona ndi kubage ni ndino kaira mbere ya andu no ndo murenda kuhithirira muno nguthondekera mucemanio haria mburoti thande mbuigire andu macokanirire njuge ndi mutunye. Yes. Na njuge ndiratunyirwo kundu kuria tigiti witu wa matuini uri nutuinge tuke kuria tuthia bengi ya muoyo nduga maneo ti nini amwetia na thaisi arethana na namba cia muori uyu utuku na muthenya amuna niri mbio ile pesa uliwacha kuna toria neme walikata huko njuu waisi na sio serikali ati manakata usuru ba contemplate kumuhe mbeca icio mamwarerie kahora kana he kindu gitue kwa ngetigira ki kanitha na tumathire twake twa kanitha kiambe akirie. Yes. Era kenda na 51